That don't you? Oh, it's you did that, and I am. Sister, Pacho, please give me social distance. Oh, Pacho, on a pay one, sir. Miss. Now, the Bacona sanitizer. What do you want, sir? My enemy, dad. When that? Okay. Until Phoebe and you, Pacho, wait. If we are seeing your banny over, what you way? Phyllis Quawinibi. Oh, me hope you, dear chef. She okay. Who are feelings? Oh, money. Oh, your bar. Bibia will be, but me come when you're in fact, me checking how my parents are here. Hello, darling. Hello, baby. Good afternoon. Good afternoon. Welcome. Thank you. Hey, Waba. Oh, my, I found over. What take him? Where's he? Oh, yeah, dear. I'm here. Grandma, no more fear. Baby. Na asantua said the only nigina ho your ben we e dey na e cost no so ja no me say said the social distancing senate enti machine wi enti dada na ye kire no no de onya hu ye chechiro TV so ni afiefie ye chechiro onim tan afa asa obebe ho a enti na ja na no me chene social distancing e na won so wo kire no e na me bai wa ha ge me nya sa o da we international because me nim sem na otade horo nsa surprise you. And surprising me. So you're my downfall. And you're me share. Oh, na say what if ya? I am madam for cry. Na ye me wan wa say. Just a ma ba mo ben mi hu sada. Enti na che say me ni ha de a, ne mo ye de esu. Oh, osma me ma me kota de ben ma nya bi. We nya asem ka. Me kota de ben ma nya bi. De na me hu. Unhwe. Asanto a. Enti no na wo sa me ne mami ama me no na sa na wo peko nya sa wo ka kire me se ne mami ye baifo no sa na wo sa ho no wa be hye ho nya sa dabi o si den wo se wo mami ye baifo me mami ye baifo baby and me ma hanyina eno nti o misuro wow wo ma hanyina o si ma ate mami ye ewi ase yesi uton kodu anu we mirika sana nam kromo ye bo di nyina afena o journalist aba Azazilia international woman reporter a report ma the whole internet ni nyina sana onu ani sana be ye bo nyina informant wana bo me inu si wa asantoa tiko o se me befo me no ti fie han me befo me pop anana asantoa me no maame wana e befo wana se befo obi so wasem me no maame wana se befo asantoa to ni me ti fie ho no me sere ho no me ko ba ina no me ye befo na wan tere fie akra anka wudi epi abonte na wo se me kire nkofo se me befo ene wase wo papa anya mi o na hwan se ma Onyankopon onya na de ekwa wo nukrewo ya me hwia di no se ababa we se me bon na ma ne yetenten a do de be hwia se yent me ma na atare fo no wa ye pru se ball na obi are na me hwia se sa wuti we ya wuti be mi hu so be ma bia be fi aba be sa oda ena me nte se wo kwa bonte so akwa akwa be ma bia ada be bia wadu so wa bware na wo ma bia nka nchen wo sa wo na me pese me ke kasa de be ya obejai obana na nka ma be sha boni supriu wo wo je me how me do ye den what the be huma pia me ba ko mo ni po me ba ko mo ni we po so mpa wo de a ena na katie si wo so papa ena na katie si wo so nti pebra bi na bo na ko me ne wanka me bo mpa yesu afre me yakopon se o hwehwe be shedre mame na me o mame obama ntena ho na me wo ne be bia wodi wa wanka ntia wodi be ye be susu me ndi mpa cho wa me nye bi wo pa me chawo enti mi ti na bo mame be ye no ho ene fia kwa Asantoa. Oh, don't talk. Oh, okay. I come in to them. Ya say chira me onyanko na me chiro ni suban. Enti me ndi me nkwa mo nchira wa. Sana wo jame kwan ya wo sa me ho. Asantoa sa. Free no di ko sunde. Wo hu me ya sa me ho.
What are some na catch on? Na my idea na me no me ho na me patch wa adan mu nji no ho ne ntumu ana. Uwi anu agbara me kitchen no abefa. Wo ba no abefa be kitchen me befo. Na na pe we fa me ko me dem no. Oba be si ate se o. Inu mi eri na. Baby yan ko yan. Nji no ho ne ntumu. Anka obi anye ntumu. Anyi no ho na ntumu a me no esa se bibia na manu me ho nti na me ye ni kakra bi o anka be sini coronavirus Yambe ha me yesa ka me yambe chia o kapa spread wa we dia kakra bi yambe chia o kapa wa me ma yesa football me feli wa fia ko fia ko me da me ko yo ko me ba wai sa me hu ma me ntwama wo so cotton sa me hu na me ntwama wo so cotton hu mu si no be wo wadwie tu ka si gya de obiom woni me na egu asena ngoko ani engu dia fa wo kakra bi man ye Emma Pemio ye Emma Pemio personally personally mi betie sikaneshi osu bubuasi choko mampropi nima personally